Toi whatalo what foi Samoa, e lau mai moanga masani i afiafi o asa i lungo le televisi tolu i Samoa. A mai se foi le mai mo mai o le tātu o tinu i tawhawhia o le laulangi i lungo o le upenga o whaamtalanga, le YouTube channel ma le Facebook a le Talano Live. O le tātu o Porkalami le nei, Sunday with Teleiai, talofa lava. E mo foi o na momoli, le whaasangi ma le whaapolo le tapaau le lani, whaafetai le tua lo wanga le lei lau pule whaasoifua, ia Samoa le atunu pele. Ai mai se foi le tausinga i o tātu tangata o lo alala ma pāpā au i atunu mamau. Samoa o lo o tu maupea, sama vavau i tutonu o New Zealand i le COVID-19, ma o lo iei pea au kilani i le laasanga tolu, isi vaenga o New Zealand o lo i le laasanga lua. O le asona nafi sa whaatino ele Porkalami le malo, i vaenga umalava o New Zealand, i le tuinga a wale tau mwhai atu ina i o le iwa 10% i lantou ua whai o latou tui. Ma o le nganga fia sa whaatino e foi malisao o le komiti o tinama tamaitai Samoa, e pei o na ieli tuinga tele sa whai ei au kilani. O se mai moanga la le nei ma se reporti mai le wha moe na iei i le asona nafi. Veia le nei avanoa matango fie whaatalofa atuai. Pa ia man malu o tātou atunu, tātou tangata Samoa, ia malo le soifua, malo le langi mama, ia wa foi le nei avanoa matango fie o mawhai o na whaasoa atuai foi. Se experience i le COVID, i le Delta strain, i o au tangata sa maua i le COVID, Delta strain, ia o lea o mawelewa no e whaasoa atu ai fo ia se tala a wa fo ile tūlanga na o ai lo nei tangata. Ia o lea so ia mua lava o na amata le na whai mua la utui. O la utui mua na whai lea so lua o Aukuso.
ona tuula ia whaila utui lona lua i le aso lua tolua au kuso. Ai o le mawhai ona whātau nuu ona sa iai ia le infection i le lima ona le spider bite. So I was bitten by a spider, ona infectai lola ia, and I was on antibiotics. Mai la ia le mawhai ona whaila utui lona lua ona o lea iai antibiotics a wale infection. A o le aso lua iwa ia na mauai tala ia ua positive ia lo nei tangata i le COVID. Ia ana whapea ua whaila utui lona lua i le aso na fufua i le aso lua tolu. Ia tali tonu le o le se COVID ia e pangale le se mea mawhai ona whai. So le aso lua iwa na mauai le COVID, le aso tolu tasi ia na ua ai tonu le MIQ. Ia o langona fo i na mauai le whaamai e fōlinga mai o whaamai e pei o le flu. I amplify that pe 5 pe 10 times worse. Ia o le symptoms ngā o le COVID. E se le whainga tāo le whaamai e langona lava ia le e maua le tale la i titi. Ia o na so oaila ia ma le whaalongatu o tau fever. Ia ti ngā le ulu. O na oailola ia tūlanga worse symptoms pe a whapea will constrict ia lau breathing, i lau chest. Ia o na whaingatai ia o na tō manawa wā ia mea umalava nā ua happen i le taimi tasi. Ia o na sau iai tonu o le MIQ, o lona aso, lona ono sa ututonu o le MIQ. Ia o taimi na longona i lava le ti ngā o le tino. Ti ngā ia joints, I had sore joints, I had the hot and cold fevers, I had a headache, I had a sore cough. O te tali tonu, e le o atu le extreme sa o atu wai si tangata o te loa na o atu wai na i le whale mai o na ua te le le whale tonu o lātou o le wha mai na lātou langona ina. So ia, I was probably about a 5, 6 out of 10 i te tonu o le MIQ. O malole aso lona ono, ia, ona vili mai lola ia o fō mai wha mai o lela asifi au i lesi MIQ ona ua COVID ia la ua whine lai titi. Ia, ona mānofa i lola ia tasi le māpō ma la ua whine lai titi, ai o lesi aso toi vili mai fō mai, ia o lela o mai ia ua tali i mātutua e to o lua ua maua fo ila ua COVID. Ia no mai la ia le mawhai ona mātou nofa atasi a sa iai le potu tafa mai o lo potu na nofo ai ia la whanau matua na o tama. Ia to wha mātou o lo ainga na maua i le COVID. Whaaftai i le io i el tina le ainga ma lo atali i lai titi i le io ai la ua i le whaamai i le COVID ai na wau ma le matama un matua ia ma la wafine lai titi. Ia o le wapolenga ia tu ai a uia ma ulangona le temina o ilo ai i ua maua al COVID. A wai fōlinga i le temina a matai o na whaasala lau le COVID le lua afe sulu maleiva. Ia o le whaamai e whaauti tangata. Whaamai whaauti tangata. Sa li tonu fo i tele o tātou tangata ua lātou langona ina le fefe. Ona o le whaamai ua tele ai ia ua muta ai le ola ma le soifua o tele o tātou tangata. E le whaapea o tātou tangata Samoa, e tele o tangata laulangi ua awheti ai i le COVID. Ia o le selangona ia o ia o te mua. Ia o tau fefe fo i lele. Tau fefe. O le a lava ia lo utali tonu i le atua, ma lo whatu tua i le atua. Ai o mai lava anganga na ngona wha tangata. Ia o ia te o le fefe whaapea o ia. O le la pēnai to e aso, pēnai se vai aso. Ia o na o mai fuela i o la uola wā ia o leo o mau le COVID. Ia o na whaate ai lola i o nā manatu o wau umona o sa ili o uma o no whaitau ma sue ia i le COVID ma tu ainga symptoms o le COVID. Ia na o mau ai lava le toa lo uloto e whaingofia lava pea whaapea e whaalong le lei fo mai. Ia ma lolo, ma folo ia whaala au. A le taimina o mawaitala o COVID la ua whine, COVID ia o atali ia to olua. Ia o le taimina ua tili ai lo le hafoi, le anxiety, tele ai lo whewhia wā. E leise mea mawhai e au pe a whapea o lo tinga ina lo whanau ai o atu situlanga o e whale mai. Ai o le nganga whaaftai le atua ia ele i o ai ia
ia sia o whanau tu tonu i whare mai e pei atu o tele o isi o atu ai le fo mai. Ia o se awa onga ia uia i le mta upu le COVID. Ia tātou wa ai le COVID e asui o tātou perspective. O le COVID ia o le flu. O le base lava na le COVID o le flu. Ai o ia o le flu. E atili atu ia le tautinga ina o lautino. Ona o le temperature ngai ia oe. So o lau whaasoa atu. Ia whaimasiaki lau temperature. O atu lau temperature i le tolu 5.5 pe la whasoa te tolu valu. Ia whololola i o whala au. Whailoa le fo mai le tūlanga ngai ai. Langa ese le vave o le oso mai o le wha mai ma le lona tinga inga. Pea wha pea e o vatu le tolu valu 0.5. Ai lesi mea, e vave i o le oso le fiva. E vave i o le oso le fiva. O le normal flu, pe tasi pe lua aso e whaasolo solo fo i lele. A le COVID, pe na le tolu suli minute, a mata mai le tolu valu, ai wa over le fast fulu pe fast fulu tasi degrees. O le vave na o le oso o le wha mai. O le mea na e whaasoa atu ai. Always take your temperature. E tau whaalongo atu lo tau vevela, take your temperature. O atu tūlanga o iei tolu 5.5, folo whala au, malolo. Malesi mea, e whaasoa atu. Aua te whewhe pea whapea o nau ia o el wha mai. Aua te tau mawhai fo ilele e ngā pea. Don't hide it. Don't be ashamed of it. Au eleini manatu whapea nā, ele se fauta oe, pau lava le mea, o le wha mai. O le wha mai le tūlanga na o tuele COVID ia oe. Ai ia e loa ia symptoms. Ma ia tu mau pea ia le positive or low mindset. You need to have a really strong mind e mawhai o na whaatala noa ina ia le tūlanga na iai oe. Ina nei ua vai lo ma whau. Ia, vai la i o lo loto ma lo whaatua o na vave o na decline ai lo la ia. Ai a whaapetala ina le COVID o atu ia oe. And you maintain a positive attitude. Whai tau tuspa ia, whai tau tusi sua mea whapena. And keep your mind occupied. Ia, whaasola manuia. Ia, o le nā se whaaso atu stangata ua survive i le COVID-19 Delta strain. Whaaftai lava mo le nei ia vanoa. O le tataro lava ia le o atu ia te o tou ia lea whaamai. Malesi talosanga, whaapea o nai te whisiringia lava pe mo i le COVID pe le ai. Ia o la o whaaso atu e mo i le COVID. Toa mo i lava le COVID. Malesi mea e talosanga atu ai. Ia talosanga atu ai fili le lei ma whailau tui. O laki ia au na whailau tui mua e le aso lua au kuso. Ana whapea whailau tui le aso lua tolu au kuso. Ia ai e le maua al COVID, ai langa ua affecti ai. Malesi mea o le e umaloa ngai sau e umaloa lau vai ia lau sulu aso pe sulu aso le MIQ. E le mawhai ona whailau tui, it's a whaatali for another 4 weeks. O le mea lea wa tuwai ona whai lau tui lona lua. Ona e whāwa i aso o te whaatali ai i le teimina o te amai e tō le MIQ. So my first shot, 2nd of August, and today, na whai ei lo tui lona lua o na tūlanga of an infection, and then I have to wait 4 weeks. Ai o le nā se whaaso atu. Ia whamanuia le atua. Te talo lava ia le o atu whaamai ia te oe po sau ainga, ai a whaapeo ia oe le COVID. Ia aua te whaavai iai. Tu talo lava i le atua, ma losi lau ma whau, tō lau loto, ai tu maul whaatua tua i le atua. Ia manuia lava fuwhanga nei aso Samoa, whaaftai lava. Talofa lava, I am one of the COVID-19 survivor. O le aso na mawaya o le COVID o le September the 1st. I got taken to Novotel in Ellerslie for 1 day, and I got transferred to North Shore Hospital. So I was there for 2 nights. So the symptoms of this COVID-19, it starts from a fever and then goes to your head. You've got heaps of headache, and then you even have body aches as well, vomiting, coughing and sore throat. But the most terrible one is your fever. So fever starts from 37 degrees up high. My one was 42 degrees when the ambulance came and take me to the hospital. So I was 3 degrees away from fever death.
So it was a scary moment for me. I didn't even know what else to say. And then even because my kids as well were including into the COVID, they got infected as well, even my partner, as you all know. Being a COVID survivor, I'm just like so blessed to be here right now. And also, I just say to everybody that please do your test and then make sure that you do your vaccination. That will protect everyone from what we've been through. So we don't want you guys to go through with what we've been through. I ke wa ko wa aku fale mai ko mamai fa pela ia le angai lo ai fa mako kuyo le covid fa tai. Le koko Samoa le lei masilisilo na manongi mai Samoa. Se whawhetai koko Samoa Kids. Maua nei le Pacifica Market I Manurewa. Le marketi Samoa I Papatoetoe. Whapele ulu toa en Sansi Otahuma Avondale. Wa mawhaifo yona lafu atu le meli lo maota. I soa se vaenga o New Zealand. Mala au le olua tasi ono tasi walu o whalua. Maka ukia whainga le koko Samoa Kids. Fai wo te uti de seleni mana o miwawe se so swani mo so se fa'alavelave vili mai loa le fa'alavelave longs I le olua tasi olua iwa lua ono fitu o olua tasi olua iwa lua ono fitu o matala noi le fionga ya tofilau esta tofilau mo sau no ngā tupe e ia ngā whapitoa. Talofa lava. O loo tātou iai ni le vaitau o le sawa o le whaatino kolosi. Ai maise lava le internet. O loo whaonga ine o tātou a inga mawhanau. E asi I lunga upenga ta wha I langi mo anātou sa ilinga. I loo I tūlea. O loo iai se ata whaataitai o le World Wide Web. Po o le upenga ta wha I langi o le lalolangi atoa. O loo iai upenga le lei, ma upenga le tāla whengai. Mo tātou a inga. Mo se whaataita inga upenga le tāla whengai mo tātou tangata. Pornography site. Upenga o ato wheusua inga le tāla whengai mo le ola mamao mawhauwhau o tātou a inga whaapea tātou whanau. Phishing site. Upenga o whaatou sina tau whaasese. Mo le puipuia mai o lou a inga o loo whaonga ina computers o telefoni ma le tele uisi vaenga e asiasi I lunga upenga ta wha ilangi e ala atu I le wifi ma le internet o lou maota ma lou whale. O leo wa iei le wha mamā o le internet po le wifi le traffic.com se fulu ono tā la fitu se fulu sene I le masina ai o le a mawhai ona puipuia mai ei lou a inga ma lau whanau I nei upenga le tāla whiangai. Le stala nei traffic.com manu o iai le wha moe moe. Mana tua le Pacifica Market I Malurewa I asa whaile te tasi mai le valu taia o le tolu le afiafi. Tele le vaisalo, koko esi, wha ausi, pia sua whai, koko alaisa, keke pua ama le keke mamoe, mo le malu taia o, maua le mutalo, wau whai aia, le size tu, matau mafa SS, onongi le papa kiu muri pipi, male mamoe, tele lava lava ma mea taurima Samoa, male Pacifica, a fia mai loa I le iwa lima Browns Road I Malurewa, Pacifica Market I asa whaile te tasi.
3.5 years now in Aotearoa, fighting period inequity and fighting for period justice. I'm really honoured to be down here at the vaccination drive and be a part of communities getting together to combat and defeat the coronavirus. We've all got to be in this together, whether that's in everyday life, whether that's fighting something like period inequity, or whether that's coming together to fight a pandemic. So when I was invited to come down here, of course I took the opportunity to say yes, and it's our pleasure to be able to provide period products alongside donuts and petrol vouchers and other goodies that have been supplied by local businesses to encourage people to come down and get vaccinated. As an Australian, I have lived in beautiful Aotearoa, New Zealand for almost a decade now, but it's been great to enjoy the vaccination experience from a community level. The dancing, the singing, the food, the pancakes, the roasted taro with burnt sugar, the lunch. I've had 6 meals and it's only 1 o'clock. So I think I'm putting on my COVID lockdown weight today, but I will take one for the team. Yeah, there's a lot of talk about team of 5 million or team of different cultures, teams of different ages going through for vaccinations, and it's cool today that we just get to encourage people who get periods to come down and get something a little bit special. So, you know, periods aren't that big of a deal. If you need some help getting some period products, getting some period education, that's what the period place is for, and that's what our partner USSA is for. You can reach out to us, you can reach out to them. Either way, you're going to be supported, whether that's getting free period products on a day like this, something extra while you get the jab in the arm, ooh, something really extra just then, or whether that's, you know, outside back in the normal world when we get there and you need products and education, we're always going to be here. And we're humbled to be partnering with USSA Foundation, not just today, but always. They're an incredible organisation who really dig their sleeves, roll their sleeves up and dig in and get dirty and do the mahi that needs to be done, filling that gap between, you know, the system and the organisations and those out there who need it. So we're kind of one of those in-between organisations too, and bringing those groups together, that's where the change happens, rather than everybody trying to do their own thing independently. Yeah. Fia fo tai wat yo le nei kelo ngai food passport telefo le meta mafa mo mai si sila mai fo. Fa tai o fo le lotu in kia le po le New Zealand Sikh Supreme Society in New Zealand. Le pe I have ile tele van lo jenga mai. Pe tolu container mo tele meta samina mo mai ile. So swani mai fo le uso le ya le sofa ya Tajit or the New Zealand Sikh Society, Supreme Society. Ia fa pe fo ile fionga ya tole afo. Se uso fo le mato lu se le mato lu ile po kalame le Sipakako group of companies le pu le pe oninga fo ile tasi market. Ia le sa le telo le ulu mal tamu. A pe fo le mun pipi mal le ia mo telefo isi o lo of swani thing ko put food parcels. Ia se na tala popo na le winga nei container. E so swani fo ile tui le tui pui le lang so fo ile ngal USSA Foundation. Ia pe fo ile fionga Teleiai ma le CEO ya to filau ma le to tele ka volunteers ia sin tala popo nei time tai. O le sile nei fe so ani le maftanga tama mateno kolisio Samoa New Zealand nei. O le langolango yo e tu le o la tu ainga o wo mapaanga. E o foi ka ko ale fa ku le wo pele ya o le uskai. Ia le fa pela nga vale se sile tunu e foi la ia vai venga tanga te to sai matai tununga. A le nga taua ina ia mafai ona ia tatu tunu. E o e fai la ko kui. O ka ika sa fa nga lockdown. Ala nga o uma ku e rua pa wa me ko rua so alu ko puisu ko test ko sa ko ya ai pe le nga fa kai fo ngai fa ko fa la inga ma fa nga ngam ka mai kai ia ku ra ngai ngai foi la so ngi sira ia ele ko nga ma la inga ke le ka ko ku ma lo fa pe fa ka wa inga kui ile fa ka la no mer ka ko ma lo a war ka ko so fu sa nga le mu la le mo dia ku fa kai la ko uma o nga mai fai ia la ko kui o lo kele gisi kui ya sol vai yaso e kaula ve ate se mo fai ka ko kui o ka ko fia malanga yasi o ka ko ainga mai pele Samoa au fanga ka ngol fa mai o le
O fo fa fika au di failo kui puipuia oe puipuia le ainga puipuia Samoa mai so ka ko ngi ngei le nganga ma fa alu. Hey, o le nei po kalame ma le nei fa mo mo i lo Vaccination le nei le net po court i Browns Road 95 Browns Road Manrua. Ia e mato te fa o mau mo mato bala watu ia pa io so tato tunu fio mai manu le mo le vanoi Vaccination tato tui ia be lava na le te tau failo le tulanga ia nisi foi na fia le fa mai ia pe tulanga na ia o tuai o na fa tau nu ma tong fitia ia le awa toe bala o tuai ma talo atu tato ia afio mai nu le mo le vanoi Vaccination tato tui ia wa lava le pui o nei o tu ainga mai se nei whanau. So Samoa, we encourage all our people, please do come down to 95 Browns Road in Manrua, Nipple Court. The ASA Foundation and together in partnership with the health provider who are carrying out this program. There are also other things that you can also receive when you come down for your vaccination. So I encourage all of you to come down. A lot of people are here to support you and to ensure that you and your loved ones are being protected. So fio mai, matu te nei, maua foi nei whamonianga peno to sisilatu, tua atu o, maua foi nei taumafa, me se foi nei mea alofa, tuftu whaina wā lava le malu su tātou tino. Whaatai foi mo lewa noa le nei taimi. O sa mātou tala lea, mātou te watuai, mātou talo atu tātou tino, fio mai. Whatalofa atu le, pai o Samoa o mwhaiona, mo mai le nei pokalame, pei ona iei le whainga o tui puipuia, o le COVID, o se taumu whainga tina matamai tai Samoa, o lo whaipaanga manisi o whala putuputonga, pe ona ele asa, sosoani mai ei male tātou skopa, manisi wale mwhai ona maua, o leo mai lava e tamu whaina i whaatino tātou tui puipuia, ono tātou community lava Samoa, leo lo tō tele ai lava i lātou ele whaia tui, a whaio e lata mai, i nei i Manrua, i Netball Court, a fio mai matala mai au ngā tele mo pui no lo ainga, le ngata le nā, o le vave ina toi fo i tātou i le level 1, a tono la mau e tātou sa kirisimasi i fia, nai lo le whai kirisimasi tono le whale pe a te ua o atu, lo tu mau lava i le level 3 po level 4, o le isi tū langa, vai alofa fo i nei whanau, wa tō le valu vai aso no nofo le whale le mwhai no i le aonga. Ai le mawhai ona wawea e aonga pe le wawea alu i lunga numero i lato e whaitu i puipuia, o le talo atu ai. Po whea lava o ki lani o lo e au mau ai. Vai se whale mwhai ona whaatino ai tui e a ngā i ai. Ina ia wawe ona alu i lunga numero ai, meise lava tātou Samoa. Ia ma wawe fo i ai tātou se tūlanga le lei. Ina ia mwhai ona alu level 2 po level 1. Ia a ngā i atu i aso fia. O lea o tātou iai le afi o le aso muri o nei whamoe. Mo moana whaaleo le anganga o le whaftaitele. Le anganga o le whamalo i le paia ma le mamalu o le atunu Samoa o e na mawhai o na lātou whaalongoina lo mātou tau alanga atu i na iwa yaso ma masina o tuanai. Si sumai matala mai ao. Whai le tui pui e maluai lo soifua, maluai lo ainga, maluai lau whanau. Ia ma wawe ai o na tatala sao le nei whamai. Ia e tātou ulu whale i mawhtanga i masani, ia e pe o sauni ngā lotu ia sama mawhtanga i masani ai tātou melea, whaaftai tele Samoa. Ai io e ale tā ofi e le i taitai a umale tātou atinu. A whaila e tele i maua mai se a wanoa i nei Manreua. Ia po sesi lava no fuanga na whai ei le tui le Super Saturday o le Vaccination. Samoa o lo o maua pēle a wanoa i nisi no fuanga o le mātou te talo ma le anganga whaaloano le mawhtanga le au whainga luenga so whatas e le leia lo tātou manu puipuia o maua le atunu.
ia e sili ana pui alo tongutia susu atu tala atu au failo tui ave lo ainga ave lau whanau mo oe saunga le mu lo ainga saunga le mu ia vi ia Iesu lo soifua malo ona ia usita i polo inga wo na whaata oto mai le palemia ma le kabinet mo i tātou a o tau soifua mo lai le nei atunu ma le whaaloalo mai manrewa soifua. Le koko Samoa le lei masilisilo na manongi mai Samoa. Se whawhetai koko Samoa Kids. Maua nei le Pacifica Market I Manurewa. Le marketi Samoa I Papatoetoe. Whapele ulu toa en Sansi Otahuma Avondale. Wa mawhai fo iona lafu atu le meli lo maota. I soa se vaenga o New Zealand. Mala au le olua tasi ono tasi walu o whaalua. Maka ukia whainga le koko Samoa Kids. Fai wo te uti le seleni mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs I le olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Matala noa I le fionga ia tofilau esta tofilau. Mo sau no ngā tupi. E ia ngā whapitoa. Talofa lava. O loo tātou iai ni le vaitau o le sawa o le whaatino kolosi. Ai maise lava le internet. O loo whaonga ine o tātou hainga ma whanau. E asi ai lunga upenga ta wha I langi mo anatou sa ilinga. I loo I tūlea. O loo iai se ata whaataitai o le World Wide Web. Po o le upenga ta wha I langi o le lalolangi atoa. O loo iai upenga le lei, ma upenga le tāla whengai. Mo tātou hainga. Mo se whaataita inga upenga le tāla whiangai mo tātou tangata. Pornography site. Upenga o ato wheusua inga le tāla whiangai mo le ola mamao mawhauwhau o tātou a inga whaapea tātou whanau. Phishing site. Upenga o whaatou sina tau whaasese. Mo le puipuia mai o lou a inga o loo whaonga ina computers o telefoni ma le tele o isi vaenga e asi ilunga upenga ta wha ilangi e ala atu I le wifi ma le internet o lou maota ma lou whani. O leo wa iei le wha mamao le internet po le wifi le traffic.com se fulu ono ta la fitu se fulu sene I le masina ai o le a mawhai ona puipuia mai ei lou a inga ma lau whanau I nei upenga le tāla whiangai. Le stala nei traffic.com manu o iai le wha moe. Mana tua le Pacifica Market I Malurewa I asa whaile te tasi mai le valu taia o li tolu lea fiafi. Tele le vaisalo, koko hesi, wha ausi, pia sua whai, koko alaisa, keke pua amare keke mamoe, mole malu taia o, maua le mutalo, luau whai aia, le size tu, matau mafa SS, onongi le papa kiu muli pipi, male mamoe, tele lava lava ma mea taulima Samoa male Pacifica, a fia mai loa I le iwa lima Browns Road I Malurewa, Pacifica Market I asa whaile te tasi. Samoa lau atunu pupele Elenga lo taimi whaingata Tuma pea lau ngangana Fausia pea lau Faa malosi Mana tua pea so anamua Tua pea so anamua Alolo itanga tama tutua Alolo itanga tama tutua Faabae oele atua Awala mai tempo iitua Talo fae Samoa
thanks for a certain destiny. Cause you fought and died for me, showed the world to live in peace. Fa Samoa, Teine Samoa, Otron Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Samoa umalo fafong mai tawa tele le tui le ne yaso manurewa ne polkoti manurewa fia mai tala mai au a fai tuaina mawar fa salaunga avelo ainga fai le tui pui pui taua pui pui lo ainga pui pui Samoa a fia mai tala mai au le yailo avanoa le I uma avanoa le tui pui pui tato mai le COVID. Talafalava, we are here in support of the national drive of vaccination. We've been running since yesterday and today, and we do encourage you, the Pacifica community, get out there and get vaccinated. Get your jab. Talafalava Samoa, ia o le tatou whainga tuile nei, I le nei asa fo'i I le no whanga nei manurewa. Just like to encourage everyone that it's not easy to be apart from your families and your loved ones. So for you to bring back social connectedness, you need to get your jabs done. Not just one or, forget about whatever other reasons, but to love your loved ones and to make sure that you still stay connected and have a Christmas together, you need to get your vaccination done. And that's the only way where we will be going back to the normal life. Like today, it's like no jab, no job. So get your vaccination done. Thank you. Whaftai Samoa I le langolango mai, talo sangaina, bale anganga wha maulalo, so mai ma whio mai, a le maulina wanoa a whio mai nei, le tātou no whanga nei, netball court I Browns Road I Manrewa, ia sa ili se vaenga o lo latane ia te oe, e whatau no ilo tui mo le puipuinga, e le ngata lo soifua, ia whapewhua le tātou a inga mo le tātou atunu, so mai ma tala mai au, tātou te ngā luwa tasi, ele langolango ino le nei tui pui pui. Talofa, ia Samoa uma, matangata uma, o ele I whaialo tui. Ia, tala au mai ma whio mai e whaialo tui. Ia, a whia mana o e whaikirisi masi I whafo, po asi fo ia inga I atonu mamao. Ia, whio mai whaialo tui. Talofa lava, my name is Lisha Sheikh. We're from Asa, volunteer. We are here to do the vaccination. The vaccination. And these are the freebies that we are giving away. Pads, sanitizer, the bags, and everything. There's lots and lots of goodies give away. Thank you very much. Ia le mamalo tātou atunu, ai mai se foi e o lo whapeo na whafonga mai. E le whaia ni tui ia po to e tasi foi le tui e whai. Ia o le mau te nei Browns Road I Manrewa, ia a whio mai, tala mai a au, lo nu Teleiai sala whai, I vai a whai, ia whapea fo ia pia, ia le whanga o si umu, ia mamuli whanua, ia a ngai mai nei, e o fo ia o tau ia e overstaya ia po whia whai o tātou pepa. Aua tau te pole o leo o mātou ia I nei whai whiau. Wha o ngāla ko address, e whai ia tātou tui, ia o le wha tala ula atu le tātou whia. Please come down. We are having the vaccination now, and it's a special day. It's a national day for New Zealand. So everybody has to come down for the kui. Hello,
I encourage the young kids to go and get vaccinated. I also support the vaccination because I want to protect my community and my elder people so I can protect them as well, so I can't spread it onto them. Make sure that if you're a young person, you're here and you're supporting our elders. This is to protect them and to protect everyone in our community, so make sure that you're here and you support. Seki. Le koko Samoa le lei masilisilo na manongi mai Samoa. Se whawhetai koko Samoa Kids. Maua nei le Pacifica Market I Manirewa. Le marketi Samoa I Papatoetoe. Whapele ulutoa en Sansi Otahuma Avondale. Wa mawhai fo iona lafu atu le meli lo maota. I soa se vaenga o New Zealand. Mala au le olua tasi ono tasi walu o whaalua. Maka ukia whainga le koko Samoa Kids. Fai wo te uti de seleni mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Wili mai loa le whaalavlave longs I le olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Matala noa I le fionga ia tofilau esta tofilau. Mo sau no ngā tupi. E iai ngā whapitoa. Talofa lava. O loo tātou iai ni le vaitau o le sawa o le whaatino kolosi. Ai maise lava le internet. O loo whaonga ine o tātou hainga mawhanau. E asi I lunga upenga ta wha I langi mo anātou sa ilinga. I loo I tūlea. O loo iai se ata whaatai o le World Wide Web. Po o le upenga ta wha I langi o le lalolangi atoa. O loo iai upenga le lei, ma upenga le tāla whengai. Mo tātou hainga. Mo se whaataita inga upenga le tāla whiangai mō tātou tangata. Pornography site. Upenga o ato wheusua inga le tāla whiangai mo le ola mamao mawhauwhau o tātou a inga whaapea tātou whanau. Phishing site. Upenga o whaatou sina tau whaasese. Mo le puipuia mai o lou a inga o loo whaonga ina computers o telefoni ma le tele o isi vaenga e asiasi e lunga upenga ta wha ilangi e ala atu I le wifi ma le internet o lou maota ma lou whani. O leo wa iei le wha mamao le internet po le wifi le traffic.com se fulu ono tā la fitu se fulu sene I le masina ai o le a mawhai o na puipuia mai ei lou a inga ma lau whanau I nei upenga le tā la whiangai. Le stala nei traffic.com manu o iai le wha moe moe. Mana tua le Pacifica Market I Malurewa I asa whaile te tasi mai le valu taia o le tolu lea fiafi. Tele le vaisalo, koko hesi, wha ausi, pia sua whai, koko alaisa, keke pua amare keke mamoe, mole malu taia o, maua le mutalo, wau whai aia, le size tu, matau mafa SS, onongi le papa kiu muri pipi, male mamoe, tele lava lava ma mea taulima Samoa male Pacifica, a fia mai loa I le iwa lima Browns Road I Malurewa, Pacifica Market I asa whaile te tasi. Toe whawhetaia le unga nei aso susunga I whawhianga inga mo lātou whaletua le paia o Samoa I tupu matamali I mwhale upolu le mamalu I whaletua matausi masao au le ngata I leo le tupulanga ua mawhai o na tātou whaatasi ai le whaiuina o le nei wha moe moe. Sa tātou te talo mtu ina atu I le atua. Ina ia au mailo na nganga mo a tātou tau mawhainga. Awa a le whaatasi le atua mai tātou. E le ailawa se mea tātou te mawhaia. O lea o te toe. A vatu ai e le eise se mea o le komiti. E tau I ailo uto walofa malo uto wangalelei. Ma le lango ina o le nei wha moe moe. A wase manuia o Samoa. A bea aia o mawhai masui o komita tina matamaitai o Samoa. E
whawhetai ai, loutou lango sua, loutou loto atunu, loutou whaitama, ua mwhai ai ona tātou o mai whatasi, e lango ina wha moe le nei. A watu lau whawhetai i Asa Foundation, lau whawhetai i le Event Polynesia, lau whawhetai i le mawhitanga a tama matei le tuai o le Skopa, lau whawhetai i le asosi a tama itai tausi soifua o Samoa. A watu lau whawhetai i le tele matanga luenga ese, ua mawhai ona lato lango mai. Watu whawhetai i le susunga i a tole a foa le atu wao tupa i la bea. Ona olona lango malosi mai fo ele nei wha moe. Whawhetai le loto atu nu. Whawhetai le tausi toa lua. Whawhetai le tausi tina. Whawhetai le whaitua whawhine. Whawhetai le whai uso. Whawhetai fo ele whai tina. Wa mawhai e ona tutu mai o tau tau au. Lango ina le nei wha moe. Ole wha moe mua le nei ua taitai ina i le community. Community Action Initiative. Mai, abatu ai lava le wha malo. E mo ai lava o loo taitai le komitia a tinama tamaitai o Samoa. Ai ana le aila o tau lango. E le ai se me tupu, e le ai se me mawhaia. O lea au te toi whawhetai i le awhionga i le CEO o le Family Health o lona tutu mai o lona tau au ina ia lango ina le nei foi whamoe whawhetai tongiai whawhetai le lango sua ai o le aso le nei ua atoa ai le afe ma le se fulu tasi le au whai o atato tui mai o se matati a manaia mo le tau mawhai ngā le community ia o lea o te toi whawhetai atuai e lau tō lango ma lo wha alo lava whawhetai wa foi de tapo inga mamalu le au finga luenga fata fai taulanga e fia sa panono manu le yaso e tua mria a leo tatu telitonu leo sa unoa ele presidente ya o se anganga fia lea a o se anganga fa fitai foi le rumo le tua ai mai se o ila to umala salango ele to fai ale muenga o le sa fa foi na tu ya le lo tapuai ale au finga luenga sa puno lo ila ba ona tai mo yai ya le fionga le tamai te sea ya ma tua tu rumo le tua fa lo manu wa to faiwa ya o te le tau fa mtala ina na falua o le tamaitai o tou o lima e mawhanawhana so se mea a o foina o tou mamanuina se whala e au lelei awa o mamanu whaatasi malanu e se ese awa lo iai whaatasi mane alofa i tutonu ta au fia fisiri lava aile pe ai sa mea o tatou tumutumu ai ai sa le mea wa fioma iai le presidente le Skopa ai sa le asa ai sa tato uma le au whainga ruenga ngā lue sa ai sa le nei aso whaavaero manatu i upu e tautala i ai le whionga pa i ale atua a o le alofa e lau tua le i me uma o le fua e sili po le a whainga tā o a whi tā a alofa whainga ufia me uma a whai ua sila ele ngata i le pai o lima o le tango e si o le kanga pakeka o tamu a mea uma
Na mafua i sea o le alofa. Na le paua le me tau tala i le apostolo ma whamanatu. Ia i la tau tala ila le tala le. Ai mai sa lau ke san ma le au ma e sa lau. Le telo whawhitau. Ma i mau le teimi tau te pese i le whatua tua ai le se alofa. O le alofa e lautua ia mea uma. E la son le. Nala lea. Tu mai lo tau au. O whalapa tonga i se ese. O tangata tei toa tasi. Ai mai se foi o i nga tau ta whafuaina na ni aso. Lau tau whateri ai. Ai mai se o le tei tei le asa. Ia o le tei tei wa whia tu nei. O le tei tei o le whanousa Samoa. Wa e moni lava. Le tioa lo tātua li whaola. A ofo atoa mai le soifua. Tu ina mai le soifua ato toa. Aita. Ia whai le nama whaironga o le alofa e moni. Ania. E le tei tatu whalongo i le masi. Le anga o le le sa puno nou le au whainga alwenga. O le sa atu i natu i ruma o le atua. Le a le whainga tā. Le a le whainga tā. E whai ngō fie mea uma i le alofa whatino. Ai le o se alofa nofo. Le alofa savali tu matango. Se ia o pongi mai, se ia whaapoto mai la uainga, se ia tātou ngā rua whatasi. O ao le nao Iesu, sa whaatiro ai ngā ruenga, ma whaia ngā ruenga alofa, ina ia malo losi i rātou uma, tā lofa. Po ai o tā se pēri wheni tui, ia ele tūra fo ina le talo lau whai ngā ruenga. Nā o le te talo, e tu ina atu pēri rātou, o ta se e o la befo I overstayers e lei ma faina o mai ya tu musu le nganga le atua na le nganga le atua e ma faia me uma o le ale le sauna nga Teleiai le a foi sauna nga ali tai o le a foi ni ma tu tala a un noa ma le lofo le atua awai le faia o lafo mai ali tamau ai nga o na to o lo ia pisinis oka o awa ai ale se me ufa pe ta mori mau foi le moni lava ese le mata ngo fio le lo fatino ya o le talo le foi nga venga Teleiai le tai ya va pe foi tuala le asa o to uma sa nga lue ai mai se foi o fala tonga ese na o matu talo ia le lingi faua mai a famaluanga le atua ia to ia ai auto pisinisi ma ia sanga fatu tumu ina meuma o fanga ina ona ro to wa lofa tino mai ia tupu ma ia fa sanga le mu ona tangata ia alo foi la foi ngalwenga ma o pele ma losi tino o to o le ngata I de la uma a o tango savali le o mai awai isa o le lo foi mon ya o le tala le ya lo foi le tua le asau stemi ta tu tau mai e pele lo foi le le tua po fe lava ala ese ta tu tau ya ta yala le tua fa tolu le tua fa sila le tua a fai foi e toi fai se tui o le nga luenga le ta tu tei doa o le lima nga lua fatasi e manu ya I tatu fa moi O le siama e whaapongai mai ele COVID-19 wa iai lo de swinga. Pau whaatuina mai seisi tu ainga fōua siri atu le matau ti o lor pipisi. Leo wa whaingoina o le Delta. Wa maua nei toro New Zealand tangata wa afia ele Delta variant. Whaamole mole, whaavanose teimi e mai moai ina I e malamala matili ele Delta variant ma le mafuanga te tauai o na tātou wawe whaininga yoinga e ta pēna ele COVID-19. O le Delta variant, o se tuainga o le whaamai e pito silo na pipisi I le taimi nei, e whaingofia o le PCI nai lori tuainga mua. Ona lea, e siri atu la matia o le soifua maloloina tangata o le PCI, ma e siri atu na whainga tata pe ina o le pipisi o le siama, me a pesi atu I tua whalau e tele le whaamai. O le Delta variant, e ese maisi tuainga o le whaamai na a matai le mafuanga o le COVID-19. O tangata e PCI e le Delta e mawhai, o na afia tele matu ngā o na aunga. E te lele a fianga e mo'mi ai le ave o oe I le whalemai.
e vave ona whaalongoina ia urua i aunga ona ole pupu ole taimi e tupu ele siama. Petai o iei nisi ua maua ele siama aile i whaalongoina ni aunga. O i lātou o PC ele Delta e sili atu le vaenga ole siama lātou te whiaweai e atili ai ona pipisi atu. Ua matua mo mia le taimi nei le tātou ngālu due whatasi e whaamotia le COVID-19 Delta variant. Nā o le tasi le tātou avanoa e manu malo ai o le whaava vave ma whaia i se tūlanga whaamalosia le tali atu o New Zealand i le COVID-19. O vaenga nei e te tau o na tātou whaia mo le puipuinga o tātou ainga mo tātou community. Whaisau siaki o le Delta variant e sili atu matautia o lona tūlanga pipisi o le mafuanga le te tauai o na tātou matala e mata tuina a unga o le whaamai. E whaingofi o na ave seina le COVID-19 whapea o le fulu masani. O aunga e ono a fiai tinga o le ulu, tafi o le isu, ma le tinga o le whae. O le ala lea e taua i le whai o sausiaki pea e le ngona ua e ngase ngase. A whaiwa e mau o le fulu pe ua e a fia i aunga o le fulu, whaosio ta i le Healthline o Varselau, tolu lima valu, lima wha lima tolu, mo se fisoswani. Whailo tui pui, o le awala mo le pui puinga, o le whaia atoa lea o tui pui, o le whaia atoa o tui pui, o le a pui ai o e mai le a fianga, le pipisi mai o le Delta. Ma le mai tinga ina, a veina le whale mai, wha pele maliu, pe a APC-a. O mo whailoa o na wha auru so avanoa, molo tui pui, i le video le o Varselau, lua valu, lua iwa, lua odo, le si tana i lunga o le interneti, i le bookmyvaccine.nz. Mea e whaatino, moro soi fua malolo ina lei, manatua, e te tau na whaao pea o na mulimuritai i whautuanga nei, mole soi fua malolo ina. Ia nofo le fale i te tono le lio o tangata lo o tono nofo whatasi. Fufulunga ma sanitize lima i le telo taimi. A whaiwa e maua i aunga wha mai, whaafsota i le Healthline, ma whaisau siaki o le COVID-19. A whai e tero ese man fale, whaisau whaatau, pe piki in talavai, pe e te anga i atu e whaisau tupi pui whamole mole, whaile puni whonga pole mask, tausi le vaya 2 mita, mai le istangata, ia whaia pele scanning on QR codes, ma whaisau lisi ono whanga sa e awa i atu iai. Ia whaifa amalo stino i au tafo loto i whale o le pitono o e alalai. A sili ai tono tātu ainga i a tātu whengalengalea i manga le leile tasi, a tātu whengaile newa i teimihi o whaingata. Tātu whaimalanga whaatasi a tātu yelva vao i a vave o na whaianga i o inga tātu te manu malo ai i le COVID-19. Samoa o se vainga le nai le aso ananafi, i le tuinga tele sa taitaia e le komiti o tina matamaitai Samoa, lea sa whaia i au kilani. Mai momoli e fo i le nganga whaaftai tele le nei whaamoe ua vea o se sao Samoa i tutono ni sila, i le polo kalame ale malo sa whaatino i vaenga SS umo le atunu le Super Saturday, mo le whaamoe ina ia una i hai, New Zealand ia mawhai o no atu i le ivas fulpasene i lātou whai o lātou tui. Ia, le neiva yaso Samoa, au iai ia fianga o le COVID, iai le titalo ina ia lofa le tua pui po New Zealand, po Australia, po Amerika, ma ia mamau foi mai lo tātou atunu pele o Samoa. Ai mamoli atu alo whaanga o le porkalame, po whaiva matiute masaniai, i tonu o nuu mafio anga o le ekalisia, ngā luenga pisinisi po whaiva le malo ia whaamanuia le tua. Tātou toe whailua i fo i le vai aso lo momua i le teimi lava le nei o le tātou porkalame Sunday with Teleiai tō wha soifua.